Lefatshe ke la Jehova le tsohle tse ho lona. Lefatshe le ba a ileng ho lona hobane le theile hodima mawatle, o le tiisitse hodima bodiba. Ke mang ya ka nyolohelang thabeng ya Jehova? Ke a matsoho a senang molato wa pelo e hlwekileng, ya sa hlapanyeng ho athetsa. Ai! Motle motsotsong wa Jwale o tla kopana le nna ho marangrang a Lesedi FM, tsohle di se di lokile. O tla mpona mono o ka otloloha ka lenaneo lena leo e leng la hao la makgulong a matala. Wili ke mone o kene mo le Docas, le Ayanda le Sello Petros Mokoena ke a ba bona, ebile o ka mona ka ntha ho la Lendley. A tsholofelo ngwana mofulo le kgetha wa mokgetia mo le Sonti Molete le bona ke a ba bona ba sebakene ka rananeo lena le leholo la makgulong a matala. Mare Mofokeng le yena ke a mmona le dimpho ke na o tenga Nthabiseng le Hati le Cecilia le Sipho le yena ke a mmona le Mantwa le Moho le Ronika le Modiei Ntotso wa o rapelanga ke a bona hle Madimabe le wena ko shebile Thato Mojaki dumela o seng hona. Tsekgefatso wa Serame mo le Tshepanga Francina Margaret Hendricks Elizabeth wa Mokoena Mphatlalatsane Matapelo mo le Una le Rona le Mokoroshi Daniela ke bona le Tshidi wa Haskosana le mama ke nwa ke moshebile gift wa Katebe Pungani Mthimkhulu mo le wena re thabile Tsholofelo mo le wena ho molemo Maletsatsi Maria Khotso le Poloshia ke a bona o seng hona. Matume Charles le Tshidi Kabe Mokhale mo le Choma le Tebo Khawa le Tshidi wa Hapolwana le Ntata Mosadi mo le Poshia mo le Ivy ke le bona hantle le Ponke Mary ke le bona hantle Dineo ke le bona hantle o Fentse Maponya ke le bona hantle Tebo le wena Jefferson le wena Lennox ke le shebile hlekharana no la makgulong a matala. Momamedi ha ke bua le wena o seng hona ke re ho wena hona le dintho lefatsheng tseo sa tlamehang le hanyane fela ho diemela. Hona le dintho tseo ka diemelang, hona le dintho tseo sa tlamehang hore o diemele. Hona le dintho tseo sa tlamehang lefatsheng mona hore o itshenyetse nako ka tsona. Ke a kgolwa nkutlwile ka rananeo la hao la makgulong a matala hore lefatsheng mona hona le dintho tseo sa tlamehang ho diemela, hona le tseo ka diemelang, hona le tseo sa tlamehang ho diemela, hona le tse ding hape tseo sa tlamehang ho itshenyetsa nako ka tsona. Ngwaneso o tlo tsebe hore bophelong hona le dintho tse ngata haholo tse o tlamehang hore o tsebe hore mona ha ke a tlameha ho itshenyetsa nako, mona ha ke a tlameha ho ema le ho ema. Ha o ka tseba ntho tseo tsa bohlokwa hona le moo yang teng. O ske wa itshenyetsa nako lefatsheng mona ka dintho tseo sa tlamehang hore o itshenyetse nako ka tsona.
Eleshoma le metsorobedi metsotso ka morao hora ya boropong lenaneo ke la makgulong a matala sonta bekeng go lakaletsa katlao le mahlonolo ho tsohle tseo di etsang ke a o kopa ka jeno molaetsa wa ka o mokgutshwanyane fela o ke bulang ka wona ho na le dintho tseo sa tlamehang hore o di emele lefatsheng mona. Ho na le dintho tseo sa tlamehang hore o itshenyetse nako ka tsona. Ha o ka hlokomela nthonyana tseno fela ho na le ntho e ka etsahalang bophelong ba hao. Ho na le phetoho hape e ka bang teng bophelong ba hao. Jwalo ka ke bua le wena o re ho nna o Motaung ke itshenyeditse nako. Wa tseba ho na le ntho e ntshenyeditseng nako. Ho tla loka ngwaneso. Natefala ke Christmas ya bongata bo hlolang le spa le di-spa rewards. Fumana tjhelete ya spa extra shelf life full cream kapa low fat milk ka $32.99 le leng. Kapa 520 gram Nestle Milo refill pouch le di 1 litre tse pedi tsa spa long life milk. Ba rewards ba lefa $89.99 fela. Bokala di-stickera o ntjhafatse dintho ka speaker bar collection mme o fumane thaolelo e fihlang 75%. Mahlonolo a Christmas ya bongata bo hlolang le spa. Theko tsena di fela ka 25 December. Ho na le dipehelo. Molaetsa o bohlokwa ho ba amohedi ba tjhelete ya grant ya SASSA le Postbank di tlo kwala di-cash pay points tse santsaneng di setse pakeng tsa January le March 2024. Bongata ba baamohedi ha bo angwe ke phetoho ena. Ba ka yontsha tjhelete tsa bona ho ATM efe kapa efe kapa mabenkeleng a nang le kabelo morerong ona, kapa ba sebedisa dikarete tsa bona tsa SASSA ho fumana thuso ka mokgwa wa electronic. Ho fumana karete e ntjha kapa ho seta phini botjha ya post office efe kapa efe. Ho fumana dintlha tse batsi kena ho sassa.gov.za kapa o letsetse 0800 60 10 11. SASSA e lefa motho ya tshwanetseng grant e tshwanetseng ka nako le sebaka se tshwanetseng njalo. Ho na le ntho tse ngata hampe tseo re itshenyetsang tsona kore re be re senye le nako ya rona lefatsheng mona. Ho na le nako nngwe o re o ikgethetse motswalle athe o tlo itshenyetsa nako ka hore o be motswalle le motho yenwa. Ho na le tse ding tsa dintho tseo re di etsang tse senyang nako e ngata haholo ya bophelo ba rona. Molaetsa wa ka ko mokgutshwanyane hona jwale. Ha nako le metsotso e 22 ka morao hora ya borobong. Tseba dintho tseo senyetsang nako. Tseba dintho tseo senyetsang nako. Ai, o etsang ke kumonna ha o roba masapo a bohloko a kana. Tseba dintho tseo sa tlamehang ho di emela. Ho na le ntho tseo ka di emelang, empa ho na le dintho tseo sa tlamehang hore o di emele. Tseba le dintho tseo sa tlamehang ho di mamella. Ho na le ntho tseo ka di mamellang, ho na le tseo sa tlamehang le hanyane fela hore o di mamelle. Ha o ka tseba ntho tseo o tlo bone hore bophelo ba hao bo tla fetoha jwang. Re motsotsong ona ke bue le ngwana ya neng a lebelletse hore NSFAS e tla mo patalla dithuto tsa hae. Ngwana ka ke tseba leqeba leo le nkare ho lona hona jwale. Ke tseba bohloko bo le nkahare ho bona.
e mong yena ha esale a kenya apili ya hae a ipilaetsa le kajeno batho ba nkile matsatsi a phomolo ba ile Christmaseng ba sa araba lo araba ha o tsebo rena apili eno ya hao ye o yentseng e felletse kae ba e bone kapa ha ba e bona na ke tseba bohloko bo leng ka hare ho bona ke bobone ke bone le fahleo sa hao kile ka o bona ngwana ka la o theola meokgo o liswa ke tjhelete ena ye o e hlokang bakeng sa bokamoso ba hao ba matsatsing a phomolo hona jwale ha o wa fumana karabo ba matsatsing a phomolo hona jwale ha o wa ka wa patallwa mommamedi mo ke rata o kopa ho e mong le mong eo modimo a mo file mosebetsi ona o hlokolotse ke a kopa yo modimo a mo file mosebetsi ona o hlokolotse ya holo hore ngwaneso ka boikokobetso bo boholo ha o sebetsa dikantorong tsena tse tlamehang tse tlameileng tse lokelang hore di ntshe tjhelete o ko ipehe dieteng tsa ngwana mofutsana o ko o ipehe dieteng tsa ngwana ya tswang lapeng le kojwana di mahetleng o ipehe mahetleng o ipehe hape maotong a ngwana ya senang mangwe o ko o apare diaparo tsa hae ha o le ka kantorong ya hao o apare diaparo tsa hae ha o le ka kantorong ya hao o je dijo tseo a di jang ha o le ka kantorong ya hao o ko ipehe maemong a ngwana yena yeo e leng kgutsana a senang mangwe a tshepileng thuto le yona tjhelete ena fela ya NSFAS hore e mo ise pejana o nahane nkgono ya silweng le ngwana enwa o nahane nkgono ya fumanang tjhelete ya ho hodisa ditloholo a sena yona tjhelete ya hore a ka lefella ngwana enwa bodulo mo ngwana enwa a dulang teng ke a kopa ho bana beso ba modimo ba hlononofaditseng ka mosebetsi wena kgwedi le kgwedi o fumanang tjhelete ya hao o bo o fumane le bonus ya hao o monahanele ngwana enwa eo hona jwale o sano tla ba ja Christmas ka pelo e bohloko ha tsebo re na le monse tlang ho tlo etsala eng ka yena ha tsebo re na le monse tlang o tla ya kae o tla bua le mang o tla kopana le mang o tla llela mang meokgo ya hae o tla itshullela ho mang ke mang ya tlang ho mo mamela ke mang ya tlang ho mo utlwa ke mang ya tlang ho utlwa maikutlo a hae ka o qolleha ke rata o ikopa ofisi ena ya bohlokwa kantoro ena ya bohlokwa ya NSFAS ke a kopa ka boikokobetso bo tletseng boikokobetso hore ha selemo se fela lemo se seng le se seng ha se fela etsang bonnete ba hore le qetile ditaba tsa bana ba di-universitying bana ba leng di-collegeng bana ba leng di-techniconong bana kaofela ba lokelang ho fumana tjhelete ya NSFAS le skela ngola approved ya re ha le qeta ngola approved ya ba ngwana ha fumane tjhelete ya hae le skela ngola approved ya re ha le qeta ngola approved
ya ba ngwana o tlameha o qeka tšhelete ya hae. Ba bang ba bona tšhelete ile ya kena, mme a e qeta o kena ya ntshuwa ka tsela eo bana ba sa utlwisising. Bana ba hae hona jwale, mme ba maqeba pelong tsa bona. Hobane seo ba neng ba lla ka sona hore tšhelete ya bona e kene ya ntshuwa ka botsotsi, ha ona mang kapa mang. Ha ileng a ba ba ngolla le lengolonyana. Ba bang ba bona hona le ba bileng lehlonolo ba ileng ba arajwa. Nahana ka bana bao ha o le kantorong e jwalo. Ke bone ngwane mong a neng a eme mona a theola meokgo. Ke re ngwanaka be butlo ska lla bohloko a kana, ke matsatsi ya Christmas, batho ba o kantoro tsa bona di kwetswe. A re ntate Motaung di ka kwala jwang? Ho no ho ngotse hore ke tla e fumana tjhelete ena empa ke sa e fumana. A re ho ka kwalwa jwang? A re ba ka matsatsing a bona a phomolo jwang? Ba ne ba ngotse hore ke tla e fumana empa nna ha ke a e fumana. Askis ngwanaka. Askis ngwanaka. Askis ngwanaka. Askis ngwana kgutsana. Askis wena ya sa itekanelang o no hopotsa re o tla bo ifumane tšhelete yao ya NSFAS o tswele pele, empa ke mona ho kwetswe hona jwale. Matsatsi ke ya phomolo. Phephi.
wa tseba ha o phela o ba haufinyana le morena dintho tse ding ha o sa di bona ka leihlo la lefatshe ntho tse ding ha o sa di bona ka leihlo la strateng ha o sa di bona ka leihlo la locationeng o so di bona ka ihlo le leng le seleng hobane o ntse o phela hore o be haufi o be haufi o be haufi o be haufinyana le morena. Ha o le haufinyana le morena wa tamela motho ya o sebang ha o le haufinyana le morena wa tamela motho ya tletseng ditshele ha wa tamela motho ya tletseng lehloyo ha wa tamela motho ya sa o lakalletseng botle ha wa tamela motho ya sa o lakalletseng ntho tse ntle bophelong ba hao o haufi le morena o haufi le phomolo o haufi le setulo sa phomolo ha wa tamela motho ya o nahanelang ha wa tamela motho ya o bilaelang ha wa tamela motho ya o nahanelang borra ha wa tamela motho ya o nahanelang bobe ka dinako tsohle ha wa tamela motho ya tsumanang le pelo ya hao ya tsumanang le maikutlo a hao ya tsumanang le bomodimo ba hao ya tsumanang why ai monate lundi a tsamaya le setšhaba padi ha ke fihla morena o seke wa nteleka
Ho na le ya tshonjwa ya patentse tshesang ya reng ke se ke tla tsamaeto la ka la o qetela ntate ha ke fihla o se ke wa nteleka. Ho morena hai Mela ngwana mothemong le mong wa tseba hore boithabiso bona le theko eya go kala ho 10 ranta fela ke re Max Savers menu entšha ya McDonald's e ho nea monyetla wa ho fumana starter senomaphodi kapa yona dessert yo ebile o ka oketsa dijo tsa hao ka tsona go kala ho bonyane fela ba 10 ranta Max Savers menu e thapisa dipokoto tsa hao ka nnete e fumaneha ho McDonald's e nngwe le e nngwe e nkang karolo ho na le melawana le dipehelo. UIF jwalo ka e nngwe ya dikantoro tsa lefapha la basebetsi e kgothaletsa ditho tsa bona ho sebedisa nomoro ena ya USSD e leng *134*843# ho sheba